Honorable Mr. Francis Well oshekane banyekwazi umucuba kabarwaka oshekane banyekwazi ubuyaga ni bukukwazi iwe borekira honorable bana machidanga wanje urupaka bana morupaka iziraragara mu chitangari bana machidanga urupaka bana morupaka simorujendo rwawe simorujendo rwanje simarujira hogira wese umutima wawe sima simorujendo sime obwire urugendo rurabonera urugendo ruratangira kubonera urugendo rwaba urugendo urugendo rwaba urugendo abagiga bagacaye urugendo rwaba urugendo reba sente mwana reba sente timu Uganda timu Deko mucho chidecho ichitangari bana machitangari weke atonare bongabirano muire y'abakamera barebe onare bongabirano yaza side iki basi gachimanye ndimizona muhimbi soko yebare kuntora narugaba kasya yebare kuntoze sarura ishidangari bana mwishidangari urupangai bana mwarupangai ishidangari bana mwishidangari urupanga bana mwarupangai kamanyagare so uzima yebare unyihire hare uzima yebare Ore niyo mwendo urugendo rudukwisepora endaro ndwinekanana pora nisingura simo rugendo rwawe simo rugendo rwanje sima ruhanga wawe ubutingongo bwawe sima sije kurushami nabakira gwa kabiri omukesho ngorako turi kuza kutandika session yakije atiroko kandi homugisha Nobu nako matakusoma izina Krista abantu 10 omukesho ngorako muize dene kina jonche bagambire nachi DJ muize abantu banje chairman BFM Wanda FM Muriya kacha kari basi gachimanye ndimizebare uhimbi soko yebare bize yebare kuntoze saruga Madam CEO bize urupangai bana murupangai honorable bisu bana machitangari aba honorable urari bana murupangai kamanyagare uzima yebare jona irehare uzima yebare ore niyo mwendo urugendo rudukwisepora honorable ngabirano wanje isa simo rugendo rwawe simo rugendo rwanje sima ruhanga wawe umutingongo sima agure champene na timu murikai BFM Bona FM China, qual business? Ichiteteyo chojo arashemeza abo kunkura basheka nabo kunyanya basheka omuva yabashemeza basheke benda basheke baza yirayo kache ukuri lafta tim so ebinize byone byanje ibiraya byebeke byanje wanje amasiko yamawe inuche bitakanje
nasheka sana mbaza ndaze ndasheka wanediwe nasheka onareba mwishe Francis we oshekane banyekwazi Wanje. umugishuka kakwata Eba. oshekane banyekwazi ubuyaga ni bugukwazi iwe borekire onareba iwe borekire bana machidangari Wanje. urupaka bana morupaka Iziraragare mu kitwaro machidangari bana machidangari urupaka bana morupaka simo rugendo rwawe simo rugendo rwanjye sima ruhande umutima wawe sima sima simo rugendo sime obwire urugendo rurabonera urugendo ruratangira kubonera urugendo ruraba urugendo urugendo ruraba urugendo abagiga bagacayira urugendo ruraba urugendo reba sente mwana reba sente timu Uganda timu Deko mucho chide weke atonareba ngabirano mwire y'abakamera barebe onareba ngabirano yaza side ki aha deba timu hati yatandike bikobe tek timu ye timu turetire mugati gwo murembe munonga ati tuba tujyaho zireta bameta SM promotion ninga tokenze onareba ngabirano arai onareba Francis alinkai safi mbarinkai SNMP ready twatandika onareba ngabirano ati DJ tera kabare so urugendo y'agacayina Wanji onareba ngabirano so urareba ngabirano kabareje ije puro nabura emitwaro 10 yonkeka ari munonga tumuterre mungaro honarebo ngabirano thank you so much thank you so much kade ati SM promotion ogunatwara abantu ayeru baza kuchakara kana wana apisanya n'abana bantu DJ teka makabare Kachina SNP tours and travels SNP tours and travels aya sente Kachina sente SNP sente Kachina urugendo Kachina urugendo People power. China oil. Never know. Kuja kwa China. Gonganya we okuna mureba. Hari mechi tone chobebe mbesi. Muchondoze kumurichangamu. Ugo mushiza na yaga n'ibintu byinshi. Yona ashanga ari mechi chocho chachi. Chobebe mbesi. Namwe echikumwita nokuja unachira movement. Koje mungu wa People Power. Mtamu hiyo million nana tutaku zilitebulu. Because thought going to come up with power because I am also a business person in this town. I want to mention
abinjira nabo ngenda gusiga bamerera ruhira mbere mu development sambo no bamenya ababuze bitabo ari group nyinshi zitatakira se konka nanye na present ezi reset accent imtwali reset zikwayo ezi reset kandi ino nabo opposition mu tukurabamu twatageza ko gatatu supporting jire ekikuru no kuranga twa supporting umuntu witu imabisha metero ngaro kwajira na China people power chabura nyakunda puro people power tunahinduka nogira Profasi amereni ya miona munyano wanje agurecha nakogoria imini doha anko wirpa n'abantu mwena mwebari oguma mweta general Savimbi kandi yajokera mabunu market yona timu ya mkawe ai mabunu market oye ai Kachaina we Kachaina twatwa kuzire hano yateba wa mabunu market tushambito jo turutimu general muhoza n'abandi tujari ya politics tukagera we bare munonga katwongera izindi sente mukama kutera umugisha we bare munonga kanso abizaka MP2B rukungire municipality ije pura chona charakore konkaya yampire na miliyoni charakore chona konkaya yampire na miliyoni ya sente ye bare karonde okay iwe hati nomanya bando presente yemerate kare reka kuweza banzo mariro buyaito yenda kubasimbira Kachaina nibageta watermelon nijaba MC watermelon kandi chairman wa Ruhira Millennium Sacco nimpera Kachaina ubucuruzi umwaka wa 2024 niwo muntu okozere cha 5 akaguma nataka shambire na muntu wena umutana magana panga bro yes wandera muntu payangana akaza kushoma from senior 6 akaheza university akaza masters ataka shambanaga mutana magana panga bro sasa Ruhira Millennium Sacco ikuzire table kandi watakushoma na munyesha person wenye Sacco nishana mchunguzi grafas na timu yona ya Ruhira Millennium Sacco Kachaina omwana wa mtu na ingana miaka mwendo mtu omwana wa mtu Kachaina na mpurire bitabo bioni kes omfarasi eshuka ekitanda kibachanga ishembele na nebindi byona scholastic materials zona kwaraza kumukomusini ya 1 ushabu mwachire Abdul. Thank you so much. kale nikiri echo mwe pura kale katwachire wenale mwe tugume kone first owembuzi bantu niko wembaza owembuzi agabe hariya wanoza kwita Wakumena kwa chira sima mnoga Kachaina kusapotinga kwa mtengane bari munonga babaye bapire miliyoni banyongere cyamushanje rwakunyonoherera katwachire wenale bo yetugura beshogoza wewe bari munonga uri muntu na Kachaina ukapomuye Oka atubenezo wai Zurabisha shire mukabawasi Kare basaba na banyabatine honorable tukume Boniface on the way from Igara Kaiza Igara kure choma Isana boss koshi pura takshemerwa honorable Igara wewe soye Kachaina oye
tukume Boniface oyi. Nashimira kubareba sitambwire munonga nyona mukama wanje ka China events birezi twakoze ro muri Gara West ezeminyeto kandi umwana wanje munonga so nagira nte izobe tikabura kumuhagira nindeba ko kuwampendezayo abantu bone ngo mukakora so nza kugurira esudi Doktor twaguze tempo nayongera hweza mukama wanje natambura no mucara wanje ukatuwogo ogwogu just amusengeterize kuleta sento mukazi wasitamikuria webale munonga baye baguzire tempo akatwereka no kubantu bedeni tulekule chiwagamba ogwogo mushiza iraha tukatusoma myaka etakusana ukaza ahereze training yamaye. So ngani wanje John Bosco ni kuna mnonga. Thank you so much for supporting me. Can't see ya MC ni kumanya. Yone kora chumori jende. Kampere ukena abu tusombe shongos. Kare diga teka ya kabare kwa mkamu. Diga pura. Omuntu kubamu gufu na senta zikabamu. Diga pura. Kacha. Diga purusha. Basaba nabanyabo shona kigenda misho non-stop okusheka no kwana hati non-stop okusheka basaba nabanyabo twakira mashongozo wa mani ogu no mwishi aina mani mingi isoba magaterecha shongolo muza kunkangira niwe ano gumahi abana mafitera makatwara no kwita ogumahi shaba basekare makumyasa tibizo bakiya